بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Najari niya mga patanggungan sing kami ha kami Islam. Alhamdulillah. Yan na isab kita niyo ha jaman na to ini. Amin waktu parsukuan sing guru na to mulia. Waktu ini long ta gumanap na isab sing pangadjian sing kita niyo. Amo na im pangadjian sa rayaw-rayaw. Mapatuto biya mga dungdungan na to. Iwan kumawa kita yung bahagi pag inawabaran na to insyaAllah ta'ala. Karena im mga ini amo na in hika makbul sin amal ibadat na to insyaAllah subhanahu wa ta'ala na waktu ini in guru na to habihayaon kumanap na isap sin pangadjian sin kita niyo insyaAllah subhanahu wa ta'ala ari na palukay hitok balko in guru na to kalasahan wayro na lukay din kan Sheikh Khalid Abud wa yatafaddal siyadatuhu maskura. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Mawuli mga palanggungan ng mga agama Islam, amuin way nagbati laul masi-masi jimajara iwan dimurungog kimikita hawak to ini supatan na to in pangadjian amuin limaway hakitab Umdatul Ahkam. In pangadjian na to ini kitab Umdatul Ahkam magsumpat-sumpat na siya. Way pakita niyo nakaig ha kitabut tahara. Amun kitab kasusihan. Eri pakita niyo hadis amuin tiagnaan sinagbaktul sin kitab ha hadis innamal a'malu binniyat. Way pakita niyo nakaig dahindi sa insyaallah subhanahu wa ta'ala mangayo kita niyo dua tulong ibang tawang dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala bangmayan papagbarakatun in waktu nato makaka kita niyo paida pangadjian maniyo tiyo dahil nga kitab ini amuin kitab hadis sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hapag ibadat kiawa dahil hadis amuin siulat hi Imam Bukhari iban hi Imam Muslim magkulang maglawi intiog tuban na to amuin piangadjian lima bayaon iban tagnaan na to na dahil nga amuin sumpat sin pangadjian na to amuin pangadjian lima bay Allahu alam mahunit ta na balik-balikan niya to sa sumpatan ta hatungod sin niyat amuin niyat laung niya dahil di ad-dabit li husulin niyah amuin atulan undang-undang biadiin kau magparagbus sin niyat. Ini ni masala mahaba siya maniyo tiyo sa dahil nga mga amuin parakala long tabihan kabtangan si mga ulama dahil di amuin atulan undang-undang hasupaya makawa mo inyat marayaw atawa kaaniwa mo inyat mangi inikatan inyat marayaw aun tumbas pamarayaw inyat mangi aun tumbas pamangi law na si mga ulama siabot nila ha undang-undang atulan hasupaya biadiin impagniat mo law na annahu mata kasada bil amal imtisal amri syar amuin kuno kau magmaksud sinhinang hakal na inhinang miyaksud mo yaon amuin parangad mo hasara balikan na to maniyo tiyo kuno kau amuin
maksurun mo inhinang yaun, amo inhinang karna inhinang mo yaun, amo in pangakad mo hasara, iban inhinang yaun dia akan sinsara. Wa bitarkihi al-intiha binahyi syar, amo in pagtinggal mo, bugtuon mo, amo hindi ka himinang sabab atawa magniat ka di ka himinang sinhinang yaun sabab inyaun liangan sinsara. Kanat hasila musaban alaiha wa illa fala, maghinang kita, magmaksud kita sinhinang hakal na inyaun di akan sinsara, inyat to makakakita karayawan pahala dahil Allah Ta'ala. Tinggalan tayo sa bimniyat, amo hindi kita nimiyat himinang sinhinang yaun, bang apabila inhinang yaun liangan isab sinsara, bang kau timinggal sinhinang di kau nimiyat sumud sinhinang yaun tinggalan mo, kahal na inyaun patinggalan kayo mo piyatagahan kayo mo sinsara, akaron mo yato hasila musaban alaiha, at niya musaban alaiha makabako wihatin dagbus niya makabako karayawan, wa illa pala bang bukon bihatu impagparagbus mo, iban wala mo biutang haatulan undang-undang bihatin niat mo, di kau makabak karayawan. Amuin atulan undang-undang biading kita magniat magpasud palawong dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala sinniatta, iban amuin patangkisunta daing haliangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, supaya makawata in tutungbasan iban pahala karayawan daing ha Allah subhanahu wa ta'ala. Laung nilari al-asl fin niya al-qasd, in karya sa lilaw na simpagyanong niyat ini, amo na magmaksud kaw, maksurun mo. Karya sa lisin niyat, amo na in maksud kaw ha, hinang mo yaon. Maksurun mo siya. Uno-uno hinang, suway mo siya maksurun niyatun. Akan na hadis, way kita nung nakaig, sambil, innamal a'malu bin niyat. In tiap-tiap hinang, subay sadya siya, kaya akaran sin niyat. Pag-ubus, laong na, an niya, wasilatun lil maqasid. Inniyat wasila dan paununo amuin kamaksuran. Inniyat taytayan dan paamuin maksurun sin tao, paununo maksurun sin manusia atawa kita. Wal a'mal qad takunu wasila wa qad takunu ghaya. Sabab in kakahinang tayo ni in piilta kaul piilta qad takunu wasila, mabilang siya aun waktu wasila biya sa parati taytayan sadya, wakad takunu maksuda atawa mabilang siya amuin maksud tuod sing kita. Laung naan niya wasilatun lil maqasid, inniyat taytayan labayan sin amuin kamaksuran sin kakahinangta. Laung na wal a'mal qad takunu wasila, in mga hinangta kaul piiltay ni manjari siya amuin mahinang siya wasila taytayan daan sadya atawa wakad takun maksuda, atawa in hinangta man amuin kakahinangta to niat tato manjari siya amuin maksuda, at ini amu to dia to intartanto maksurun sing kita amuin hajatun sing kita amuin laung tabihan in niyat wasila atawa taytayan sin makasid sin maksud, ununo maksud hinang kaul piil niyatun sing kita amuin hajatun sing kita. Laung naraydi faidatun niya, unuin faida sin niya, unuin kapaidahan sin niya. Laung na al-gharad minan niya in kamaksuran sin niyat tamyizul ibadat min al-adat, tamyizul ibadat min al-adat. Dahil nga mga kapaidahan sin niyat
amuin atawa kamaksuran long na rin di siniyat paida niya amo na in mapinig mo in ibadat dahil nga adat sabab ang pagyanon ibadat ang pagyanon adat apa yung karya sa lisin ibadat ini lang na pagsabutun daran si mga ulama intindukan niya harwa parakala muna amuin hinang mo yaon kal na tun sin Allah subhanahu wa ta'ala muning ka-ikhlas iwan sin inhinang mo yaon subay siya tuod magad haatulan baita maksud sin Quran iwan sin sunnah amuin at amuin tindukan sin ibadat banganan ibadat subay kau magkita sin ibadat mo india akan iban sin liangan kita kau haamuin Quran kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin sunnat sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam apain adat pagyanon ini intindukan niya amuin mabni ala masalihin nas amuin tindukan sin adat ini amuin uno-uno in hinang hikarayaw sin manusia nireng mga adat uno-uno hinang amuin hikarayaw mo karayaw sin pag katao mo hikarayaw sin ginahawaran mo hikarayaw sin pamaybay mo kaw ini din nga mga adat at niya intindukan sin adat amuin laung taray nga amuin hikarayaw hikasambu sin manusia pag-ubos siyupatan parita miz rutab al-ibadat ba'duha an ba'd hikapinig mo sin ibadat yaun bang hatungod ibadat amuin inyaun lang ta sunnat inyaun wajib hatiap-tiap sunnat inyaun sunnat bihaini inyaun sunnat bihaini hikapinig mo yato siya law mo sunnat kabliyatan ha sambayang sunnat ba'diyatan ha sambayang atawa sunnat duha atawa sunnat qiyam basta rin nga mga mapinig mo siya inyaun sunnat bihaini dugay nginamin ngan niya at niya tamyizul ibadat anil adat muna mapinig mo in ibadat inhinang mo yaun dahil nga adat karwan niya amuin maingat kau mining sin inyaun ibadat at inya wajib atawa sunnah atawa wajib inyaun luhul inyaun asar inyaun maghrib isya subuh atawa law mo bihan inyaun bihan asing kaina amuin mapinig mo magniat kau ipag amuin inyaun long ta sunnat qabla al-fajr sunnat qabla ad-duhur ba'da ad-duhur atawa sunnat duha atawa nuna sunnat mapinig mo rin habok pahabok amuin at yung mga paida sin niat insyaallah subhanahu wa ta'ala sabutun na tumanin paida sin amuin hadith ini sa paida sin niat bihat to inday nga mga misal niya mapinig mo inyaon ibadat day nga adat hatungod sin ibadat mapinig mo inyaon bihayaon misal hatungod sin magpinig kaw sin ibadat day nga adat dilan ta amoy long ta misal biya sin magpayho in magpayho aun payho ibadat aun payho adat bangsaw pa maaun pamayho aw tinya kawajiban ko magpayho amon ibadat biya mga payho junub janaba biyan sumay mo tud aun niat mo untun maksud mo ron magpayho kaw junub iban sinamuin hantangan niya pag-ubusat to impayho adat amuin mamaygo in tao adlaw-adlaw adat niya bang siya gumawa ding habay mamaygo siya ataw bang siya manaw mamaygo siya ataw bang siya hulasan mamaygo siya waya to niya tati ni adat sadya to pagkabiaksahan hinamon sin manusia apan pagpaygo ibadat hatungod sin pagpaygo na inyat to subay to aw maksud niya rin dito iban aw hantangan niya iban magdipindi haniat niya
manjari aun waktu in adat mahinang sa ibadat bang amuin bukun kita naliligap biasin laung ta mamayo kau inamuin adat bakas pag hinang umatu mahinang sa ibadat biasin mamayo kau inyaon kal na sin Allah subhanahu wa ta'ala asupaya kau di makamudarat hapag kahimo tinya maglano ko simbaran mo in paglano simbaran dahil mga dia akan sinsara at tinya mahinang yato ibadat sabang inamuin niat mo bangkaw kalumian kalubakan hulasan mamayo sadya kaway kaununo at tinya magbalik dat pagkarasali niya amo rin adat sa un waktu in adat mahinang sa ibadat magdepende haniyat sin tao bang siya bukon nalilikap akan na in problema kato daran kita nalilikap bang sadya kita bukon amuin likap aun waktu bihatin hantang niya in katan agad-agad adat sin kita mahinang sa ibadat biya sin mga pagkaon pagtug bangkaw matug law mo bangkaw karoon in tawang karoon matug sa dipindihan niya sin tao bang sa upama pagkaro ka na natug siya kal na sin Allah subhanahu wa ta'ala bat in pagtug yaon hitunay niya in hak simbaran niya sin jasad niya bat in tao magpalihala sin jasad simbaran niya ray nga amuin kamudaratan inyaon den nga mga ibadat akan naliangan tuod kita biya ka atumano siya inamuin dihilan niya kamudaratan imbaran niya misanin magtug bangin taw rin magtug aun waktu mahinang mudarat hawaran niya nabang sa upama intaw natug kaya na sin Allah subhanahu wa ta'ala bat in pagtug niya yaon hitunay niya hak simbaran niya bat intaw mang sa upama rin siya matug na piligro ato hawaran abihato yung dagbus kaya na sin Allah subhanahu wa ta'ala inya tumakaka sa ibadat bihato rin ang mga misal niya sin ibadat iman sin adat inamun dahil nga ibadat hamuk dahil hamuk pamuk in pagpinig mo sa Allah nasabot na to na biya si mga sambahayang luhul asar magkuhan niya to dipindi hamin haniyat tabang unim maksurun ta inyaon asar inyaon luhul inyaon subo ataw magtukbal ka sin sarak ka mo inyaon zakat inyaon sarak ka sunnah bukun wajib kay mo at tinya dipindi haniyat si manusia biya na sin sambat in paida sin niyat dahil mga paida niya mapinig mo hinang mo inyaon adat ibang sinibadat atawa in ibadat sibu-sibu mapinig mo inyaon unon nyaon ibadat unin nyaon atawa in adat damikyan atawa in sunnat sibu-sibu damikyan in wajib sibu-sibu damikyan maray ba way na to pa nasabot in atungod sinamin hijrah paglain pagyanon sabi in hadis nasabot niya na malama innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fahijratuhu ila Allah wa rasuli wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilay nasabot na to na in ma'na ba Allahu alam kay banan nasabot na to na den mga ma'na niya sin hadis mari kita niyo pa amuin pagyanon hijrah in hijrah ini amuin lang tapaglain paglain in ma'na sin hijrah habahasa sabab aw ma'na habahasa pagyanon aw ma'na hasara aw ma'na haistilah bangkaw miyan maglain hijrah in ma'na sin hijrah lang tabang habahasa ta Allahu alam kulang maglawi amunain paglain in ma'na sin paglain habahasa amuin bang kita umusal sin bahasa ta atawa bahasa sin Arab long na in hijra habahasa amunin tar luwatan al hijra at tar amuin hibin mo siya in hijra paglain amuin hibin mo taykuran mo sa aw maksud niya hasara iban long na in maksud sin hijra amuin daili hadis ini tarkul watan wal intiqal ila ghairihi amuin hibin mo hula mo lumain kau pahula dukain dengan mga maksud sin hijrah iya to kun hasara in bahasa long na tark amuin hibin mo taykuran mo na siya in maksud sin pagtaykod mo yato bang ibarat
paamuin hula mo piaghulaan mo bakas laong na tarkul watan wal intiqal ila ghairi. Amuin hibin mo hula mo yaon bakas mo piaghulaan lumain kaumat tu paamuin hula dugain. Laong nawapis syar hasara amuin hasara maksud sin agama Islam maksud sin syara mufarakatu daril kufr ila daril Islam khawf al fitnah. Mufarakatu daril kufr ila dar al Islam khawf al fitnah. Bahasara amuna in tay Quran mo in hula mo amuin lugal piaghulaan mo amuin aun kakupuran halawman niya mattu ko pahula sin Islam. Tay Quran mo in hula amuin kupur yaon aun kupur niya aun pagsirik niya aun hinang maksiat niya aun hinang kuno na hinang bukun marayo langgar sa Allah subhanahu wa ta'ala maglain kaw mattu padaril Islam mattu paamuin hula sin Islam khawf al fitnah amuin kalna mabuka kaw kapitnahan in pag-agama mo iban sing ginhawaran mo sabang kaw doon hawla sin mga kupar aun waktu piligro in pag-agama mo sabab muna malamin kaw sinamuin agama bukun agama mo malamin kaw aun waktu makita kaw sin mga biya amuin agama nila maajaib na kaw biyang kaamuhan na kaw misang bukun amo kaamuhan na kaw misang bukun amo inhinang amuin mga liangan yaon kaamuhan na kaw inhinang maasiat kaamuhan na kaw sabab yato tiyo kapitnahan in pag-agama mo nagsubay kaw maglain dahil nga amuin lugal yato palugal sin Islam amuin kabuha mo kapitnahan in pag-agama mo wa talab iqamatid din imaksud mo yato hasupaya mapalindog mo maparagbus mo in agama mo amuin maparagbus mo in agama mo hapag lain mo yato in kamaksuran niya in amuin hakikat niya sin amuin pagyanong hijra ini in hakikat niya lang na mufarakatu ma yakrahullahu ila ma yuhib amuin in hakikat niya amuin biyayaon maray ba dumagbus in amuin taarifan niya ini amuin kamaksuran niya amuin hakikat sin pagyanong hijra amutin niya hibin mo tinggalan mo in katan amuin kabubungsihan kalilisuan kadurugalan sin Allah subhanahu wa ta'ala mattukaw pakatan amuin hinang kabayaan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala atin niya magkulang maglawi in paglain da hindi bukun hat paglain halugal bukun lahat paghijra hahula sa manjari kaw maghijra maglain da hinang pahamuk hinang atawa ring hawla yung pahamuk hula sabab long in hakikat kamaksuran sin amuin paghijra ini paglain ini amuin hibin mo tinggalan mo mufaraka ma yakrahullahu ila ma yuhib hibin mo tinggalan mo layuan mo di mo nalingion in kataan hinang kaul piil amuin kabungsihan kalisuan sin Allah subhanahu wa ta'ala kadugalan sin Allah subhanahu wa ta'ala mattuna kaw maglain bida paamuin hinang atawa lugal kabayaan kalasahan sin Allahu subhanahu wa ta'ala magkulang maglabi amuyat to in kamaksuran sinamu in paglain kaya nga sabi dato in paglain sambil paadlaw kiyama sambil pahari kiyamat subay kita maglain mangsawpama in hula yaon amuin atawa in kauman yaon in hinang mo yaon kuno ka amuin mapitna mabuka kaw bukun kaw amin wayrun kalimayahan mo roon haula ataw hapag-aram hamaran mo inang mo yaon diak kaw sinsara amuin magpina hulaan ataw magtinggal sinhinang in paghijra ini sambil paadlaw kiyamat dahil nga sabiat to in paghijra nabang kita maghijra kal na sin Allah subhanahu wa ta'ala inyat to aun tungbas dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala sabang kita maglain maghinang magbiin sinhinang matupahamok hinang bukun karna sin Allah subhanahu wa ta'ala aun maksud ta karna sin dunya in paghijrata
amurad tintong basa tinya dunya ray makawata wayrun na makawata bahagian palbahagian dahil nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga mga maana lang tasin hadith maniyo tiyo amuin kajumlahan sin maana niya sin hadith kahaupuan niya in hadith biya na sin sambat kapag balikan sin kita niyo dahil nga mga hadith sa lagu-lagu sabab in hadith ini dahil di kaingatan in timbangan sin hinang sin kita niyo manusia mahinang siya timbangan sin kita niyo manusia at in timbangan bunal sin hinang sin kita niyo manusia timbangan sin pagtayma iban sin di matayma timbangan sin hinang tamataud iban sin bukun mataud timbangan sin hinang tamarayaw iban sin bukun at ini mahinang ini timbangan in hadis ini timbangan si arakula sinamuin kita niyo manusia hapag ibadat bangin niat ta bunnal atau bukun bangin maksud ta niat ta karna sin Allah subhanahu wa ta'ala bangin maksud ta magpataud-tud sininang atau magpakit ini miyakad magad di hadis ini masakop kita sin hadis ini sabab in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam beta niya kato in likusan sin hinangta yan darun niat sin kita likusan sin niat ta yan da hamuin kakahinang sin kita at atawain likusan sin hinangta yan da kakahinang sin yan da niat ta bangin niat ta marayaw wayrun pagduarwa marayaw intong bas niya bangin niat ta mangi wayrun pagduarwa intong bas niya pamangi in pagtayma sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sindi yan dipindihan niat bangin niat marayaw matayma pamarayaw bangin niat bukun marayaw damikyan intong bas niya bukun desa marayaw biya na sin sambat in niat ini amuin parakala sin niat iban sin hadis ini dahil nga mga hadis amuin sa lagu-lagu agama Islam mahinang tamuin timbangan padduman hakakahinang sin kita dahil nga sabi ato law na parakala sin niat aun amuin dua parakala pagbisarahon si mga ulama amuin pagbisarahan si mga ulama aun dua parakala siya buti walin niya fil syar bahsan in niat law na hasara aun dua bahas niya aun dua biya amuin result niya impanagnan niya al-ikhlas fil amal lillahi wahda inniyat ini manjari siya amuin karna tuod sin Allah subhanahu wa ta'ala tinya mag-ikhlas kaw inhinang mo yaon karna sadya sin Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa al-ma'na al-asma amuna ini in sa taas-taas puntukan si pagyanong ikhlas at iniyat marayaw amuin sa taas-taas puntukan sinyat marayaw amuning kaikhlas bangkaw magniyat mag-ikhlas inhinang muyaon karna sadya sin Allah subhanahu wa ta'ala in parakala ini amuna ini in pagbisarahan daran pagsabuton si mga ulama at tawhid iban si mga siyar mga nagbibisara si mga amuin sira iban sin sulok pangadatan amunin in pagsabuton magpareho kita sin hinang talabay ray haniyat marayaw ikarwa niya amuin tamyiz al-ibadat ba'duha an ba'd amuin pagpinig sin ibadat daing habuk-habuk mapinig mo in ibadat inyaon ya amuyaon inyaon amuyaon inini amuin pagbisarahon si mga sila pukaha si mga sila amuin pukaha pagbisarahon amuin ibadat inyaon amuyaon inyaon amuyaon inini pagbisarahon si mga pukaha in parakala in ibadat pagpinig sin ibadat inyaon ibadat lang ta sambahayang inyaon puasa inyaon zakat inyaon hajj iban sin kaymanan pa puas daing ha amuin ibadat rukun Islam 5 mun ibadat sa lagu-lagu
tindukan sin agama tanyo agama Islam. Dahil nga sabi ato in hadis ini hadis amuin subay sin kita niyo palihala umarayaw. Sabab in hadis ini hadis amuin malaggo ikapaidahan niya ha kabuhi sin kita niyo ban ha agama sin kita niyo. Pagubos unin maka na to hadis, maka na to paida amun hadis nasabot na to hadis innamal a'malu binniyat. Dan ang mga paida sin hadis laung na inna madaral a'mal ala niyat sihhatan wa fasadan wa kamalan wa naqsan wa ta'a wa ma'siyah. Dan ang mga maka na to pangadjian paida hadis ini malukay na kita nyo lima bay hadis ini sa maka na to paida siya butha kitab ini syarh sin Umdatul Ahkam Taysirul Alam. Dan ang mga law na paida niya in hinang sing kita magligot-ligot na sadya mo na niyat sing kita roon bihan si Buddha atin niya niyat atin niya hinang marayaw hinang mangi masampul na hinang kakulangan hinang inyaon hinang taat inyaon hinang maksiat dipindihan niyat ta akan nalaw na in likusan sin hinang ta haniat. Dengan mga paida in likusan sin niyat ta magdipindi siya haniat. Si Buddha hinang atin niya marayaw ataw hinang mangi atawa masampul na hinang mo atawa karagdagan hinang mo atawa hinang mo yung pagtaat patuan atawa pagmaksiat laung na faman qasada bi amalihi riya asin in siu-siu amuin niat niya sa upama pagtaat liamuran niya sin pagpakita kita in pagpakita kita ini yari ra haniat in pagpakita kita yari ra haniat atina susu magmaksud bukun karna sin Allah subhanahu wa ta'ala inyan tinya aun dosa niya pa Allah subhanahu wa ta'ala biya na sin sabat inli kusan sin hinang sin kita niyo yan atinya nasasakop subay siya atinya aun agad niya subay siya kaagaran sin niya atinya masahin hinang ta malarak di malarak masampul na iwan di masampul na kakulangan iwan sin kaganapan pagtaat subay siya amuin aun doon niya bangin niya ta maksiat bang niya taat iwan sin sumudin riya inyat to aun day sab kabakan ta dosa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga mga paida niya anna niya syart asasi fil amal in niyat amuin siya tuod in foundation sa lagu-lagu sin hinang sin kita niyo. Inyat ini mahinang siya foundation. Tindukan biabang mga habayong people lang nila tindukan sin amuin hinang. Inyat ini syart asasi fil amal. Syarat siya tindukan sin hinang inamuin niyat walakin bila ulo. Subay inyat ini bukon day sa amuin makasubra pag pasandong kaniya, amuin pag-istihdar kaniya. Sabab, in kamatauran sin tao, magpasod sin niyat, maglapal sin niyat, sambil makasubra yaon. Inagiri, walakin bilahulu fi istihdariha, yupsidu alal muta'abbid ibadatahu. Sabab, ang makasubra, in pagniyat mo, aun waktu kumangi ikaw. Aun waktu kumangi ikaw. Sambil, paamuin malaraking pag-ibadat mo. Malarak yung pag-ibadat sin tao sabab sin pagpasandong niya sin niyat amuin pagpahadir niya sin niyat kamatauran sin tao magbalik-balik kayo ng sumudin waswas pag yan namun sakit magkugdan ng mga tao amuin kamaumuhan nag-iibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab inyat ini subay bang kita magpasandong kanya magpasud sin niyat bukun ni sa makasubra bang kita sumbayang luhol maka niyat na kita luhol inatusarang na fa inna mujarrad qasd al-amal yakunu niyya sabab laung na bang kawamuin imian amuin nagmaksud sadya ko sinhinang amuin hinang umuyaw na mo natin niyat mo
yakunu niya lahu biduni takalluf istihdari wa tahqiqiha. Bukun na kaw magpasobra tuod sinamoy pagpasandong pagpasud sinyat mo yato. Amo sadya in maksud ang magmaksud kaw sinamoy hinang maksurun mo yaon simud nen niyat mo parakala amoy niyato mo na pagibadat mo. Amo natin amoy atin niya dahil mga niyat amon sumud na in niyat sing kita. Pag amo in law na bangkaw sa pamamagsambayang kaw. Amo adyen imiyang kolong mo sumambayang na ako, sumambayang ako luhol atawa asar atawa simud natin niyat, jukup nat mamarahina. Amo in miaksud mo na simud nen hinang miaksud mo yato paniyat mo amo natin niyat pagyanon. Simud nen niyat. Wayron nato pagduarwa mo simud net. Biasin na mo lang mo sumambayang ako luhol. Mangko sumambayang luhol, nag-ayl na kaw, nagkatan na kaw, nagsakap na kaw. Mukun na ito kalagyan na timidog kaw malukay ro, magpasud ko sin, mukun na. Sabab, amo yun, lang na, amo sadya yung pagsakap mo yato, yung pagtinog mo rin halingkuran mo, sin lang mo sumbayang kaw luhol, mamarahin na ito, jukop na. Dahil ka mga paida, sin, amo yun, niyat, lang na inniyat ini mahalluha al-qalb wallaf biha bid'ah. Inniyat pagyanon illugal tampat niya amunin atay sing kita. Ada pun law na in amuin maglapal ilabtik sindila inniyat to mahinang siya bid'ah. Sabab inniyat illugal niya ha atay. In Rasul sallallahu alaihi wasallam hakatan niyat niya ha atay di siya magbisara. Namang sa upa man nagbisara sing kita piagbisara taliabtik ta sindila ten niyat mahinang nga tubida. Sabab biya na sinsambat in katan ibadat in wi antayin aturun ta amo ning Quran man sin sunna. Bang kita maghinang sinamin kabayaan ta long tayin niyat yaun hilapal tayin niyat wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab ibadat bang ibadat atulan niya magbalik kaw pa syara amo na yung Quran iban sin sunna. Di kita manjari magpasud sin akal taruon. Sabab in tao mahita siya magpakahinang bid'ah. Sabab sin kaamuhan siya sin bukun marayaw. Atawa marayaw niya bukun marayaw. Atawa awon pagsak ni hasara. Mataw din sabab niya. Dahil nga mga sabab dakula akan nin tao makahinang bid'ah. Sabab kaamuhan siya sin bukun amo. Karayawan siya simbukon marayaw. Apangatod niya marayaw, apangatod siya sara bukon. Akan na way lamon sin akal magtali, magpasandong atungod sin parakala, ibadat, amuin siyara kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab inhinang pagyanon hinang bid'ah ini subay kita ni mahalli. Sabab di naliuhan in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagkabtangan sinamuin kabtangan ini. In Rasul sallallahu alaihi wasallam Arab nagkabtangan sing kabtangan bahasa Arab kahatian niya bisara niya iban sin maksud sin bisara niya akan na dihilan niya definisyon atin niya kamaksuran ng bid'ah law na kullu bid'ah dalala ingkatan hinang bid'ah dalala kalaungan wa kullu dalala finnar ingkatan kalaungan halaw mapinal ka jahannam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in nagbisara yato. Imbisara to bisara sin Rasul bahasa Arab. Kahatian sin Rasul imbisara niya, iban kahatian niya imaksud sin bisara niya, iban kahatian sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang uno in result sin bisara niya susungon. In result sin bisara sin Rasul susungon di majatu na bihaon kato. In Rasul sallallahu alaihi wasallam di siya magpamung sinamuin hawa nafsu niya sa ingkatan niya wahi dahil Allah subhanahu wa ta'ala hasaksi sing Quran in Rasul sallallahu alaihi wasallam siyaksian sing Quran la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. In Muhammad sallallahu alaihi wasallam di siya magbisara sin hawa nafsu niya sa imbisaran niyan wahira dahil Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga sabiat to bastang yanan bid'ah suway kita niyo mahalli sabi niyang kalaungan inyang kalaungan di mabaya in Allah subhanahu wa ta'ala magibadat kita niyo magtag-ipon kita niyo kanya halaw kalaungan kita niyo nalalaw kita niyo sabab wayron susunan sing kita niyo sabab yan in Quran iban sin sunna
matampal kalagyan na to sadya dumungog humati kaniya. Dahil nga mga paida sin ang hadith innamal a'malu binniyat law na wujub hadar min ar-riya was-sum'a wal amal li ajli dunya. At inya kita niyo manusia ini kewajiban kita niyo wajib ka to taniyo in umanib amuin magpatilibon dahil hakatan hinang riya dahil hakatan pagpakita kita sabab hisabon sin Allah subhanahu wa ta'ala niat pumarawiban simbangi ipagpakita kita iyan pagyanong riya dahil nga mga hinang bukon marayaw dahil nga mga niat bukon marayaw was-sum'a ibang pagparungog-dungog hataw pagpakita kita ibang pagparungog-dungog wal amal li ajli dunya ibang sinamuin katan hinang in maksud mo yung karna sin dunya inya tu wajib in amuin subay kita magpatumtum atawa baranta tagahan tatud dahil hinang riya pagpakita kita iban hinang pagparungog-dungog iban hinang amuin karna sin dunya bukun karna sin Allah subhanahu wa ta'ala madama anna shay'an min dhalik yufsidul ibadah sabab in mga pagpakita kita pagparungog-dungog amuin hinang karna sin dunya bang kita pikitan sin yato aun deng kato deng ha mga tibayhuan yato inyato aun waktu makalarak sin pagibadat sin kita niyo inyato amuin tibayhuan sin pagpakita kita pagparungog-dungog amuin maghinang bukun karna sin Allah subhanahu wa ta'ala aun waktu inyato makalarak siya sin pagibadat sin kita niyo deng ha mga paida niya law na wujub al-i'tina bi a'malil qulub wa muraqabatiha amuin wajib ka to taniyo magpalihala sin hinang sin atay iban amuin jagahan na tutud in kakahinang sin atay ni wajib ka to taniyo magpalihala magjaga sin hinang sin pangatayan iban sin pagjaga kaniya sabab ini amuin makaraka to pakapaligruhan akan rin hasabiat to wajib intiap-tiap deng kato taniyo jagahan niya to din atay niya bang ununay namuin pagkanalon bang ununay pagtalion marayaw raka tawabukon iya to wajib tiap-tiap deng hamano siya magjaga to siya sin uno in kiakannal hihinang sin pangatayan niya deng nga mga paida sin amuin hadis nakawa nato hadis innamal a'malu binniyat law na annal hijra min biladis syirk ila biladil islam min afdalil ibadat idza qasada biha wajhullahi ta'ala law na impaglain daing hula amuin aung kakupulan aung kasirikan maun pahula islam maun palugal amun wairong pagsirik wairong pagkupur min afdalil ibadat idza qasada biha wajhullah inyatto daing mga sarayaw-rayaw pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala bang imaksud sin tao naglain binin niyan habuk lokal yaon amun lokal aw pagkupor aw pagsirik matupalukal islam bang impaglain niya karna sin Allah subhanahu wa ta'ala daing mga salag-lagu yatto ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala aun siyabot di pa ida law naman yu tiyo siyabot ibn Rajab anna al-amal li ghairillahi ta'ala aqsam paida maka na to hadis ini in hinang law na amuin hinang bukod sumud hinang bukod sumud na in atinya bukod na hakar na sin Allah subhanahu wa ta'ala atinya aun tibayhuan niya aun waktu hinang ta magmaksud kita bukod hakar na sin Allah subhanahu wa ta'ala law na pataratan yakunu riya mahda la yaksud biha siwa mura'at al-makhluqin li tahsil gharad dunyawi ini tibayhuan sin hinang amin mga hinang bukun na karna sin Allah subhanahu wa ta'ala awon waktuin tao ininang niya rin panagnaan tinyariya maghinang siya tinhinang yaon ibadat pagpakita kita karna bukun sin Allah subhanahu wa ta'ala karna atinya karna sin manusia karna sin papanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala hamaksud
amuin para kala dunya atau maksud amuin aun dia rawhat niya para kala dunya. At niya yung panagnaan sinhinang niya to wayrun to simud kal na sinallahu subhanahu wa ta'ala sa impanagnaan may tasya himinang inyat to pagpakita-kita niya at mga piyapanjari sinallahu subhanahu wa ta'ala hasupaya niya madawhat imparakala amun niya angot-angot niya riha dunya. Law na wahada la yakad yasdur an mu'min in mga hinang biya to agad-agad diya to di mag jato ha mga sila mu'min amun nagpaparat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayrong pagduarwa inhinang yato makapapasinhinang mumarayaw annahu yuhbib al-amal wa anna sahibahu yastahiq al-mak min Allah subhanahu wa ta'ala wa al-uquba. Intang hinang yato wayrong pagduarwa makakawatod siya amuin dugal mak den Allah subhanahu wa ta'ala iwan siksa intaw bihato amin maghinang ibadat kalna tuod sin den hapanagnaan kalna sin manusia magpakita-kita siya bukun kalna sin Allah subhanahu wa ta'ala salta imaksud niya amin makadawhat siya para kala dunya. Aun waktu inhinang sin kita law na wataratan yakunul amal lillah wa yusyarikuhu riya. Aun waktu inhinang sin kita imaksud ta panagnaan kalna sin Allah subhanahu wa ta'ala sa aun waktu sumud kaniya inriya pagpakita kita bangsaw pa makita naghihinang na sin amuin ibadat yaon sa inamuin hinang tayatu kalna tud sin Allah subhanahu wa ta'ala sa aun waktu sumudin riya hawaktu kita naghihinang bangs inhinang yatu amuin agpangan sin kita dahon tamag atubangin amuin riya yatu simud ha pagibadat sin kita inyat tulong na di da makamudarat sin hinang sin kita di hinang sin kita bang sa upama imaksud ta magibadat karna tun sin Allah subhanahu wa ta'ala sa waktu tatimuna sin pagibadat simudin riya bang tatu dia nagatuwangin amuin bihatu ragbus dia ta nagatuwangin dia paigon tatu deng ha pangatayan ta inyat tu di da makamula sinamuin hinang ta akan na nag-ikhtilaf yung mga ulama dahil niha para kala ini ulama ussalaf fistirsal firriya ittari amuin mga riya amuin magjato hamano siya ha tao amuin sabo na siya nag-ibadat at tawati mo na sinibadat yung pag-ibadat niya yung kalna tun sin Allah subhanahu wa ta'ala unin niya tulaw na makapapasinhinang makamudarat sinhinang atawari inyat to aun khilaf sin mga ulama biya na sin sabat bangsa pa main niat at iniandriya jimatu hamuin doon na ko naghinang sa inhinang mo yaon karna tun sin Allah subhanahu wa ta'ala usdiya mo siya nagatubang inyat to di da makamudarat amuray makamudarat sinamuin hinang sin kita bangin maksud tareng ha panagnaan amuin pagpakita kita to reng ha panagnaan sambil hagi tungan sambil paras iban salta bukun karna sin Allah ta'ala hindi araw hatta amuin karna sin dunya inyat to amuin makamudarat sinamuin hinang tabihan Allahu alam in mahuli biya miabot na yung waktu sumpatan na tuman insya Allah subhanahu wa ta'ala kapag pangadyan na tubalik mahuli wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.